Danas smo u gostima kod našeg prijatelja Voje Brstine, čuveni i poznati pčelar, konstruktor košnica. Rodna Voja, Eko Voja i prijelazni nastavci za LRDB i Farar košnice. U stvari, drago mi da sam vas našao, mada smo vas teško našli. Hvala vam što ste došli u posjetu kod nas. Koliko vi vremena provodite ovdje kod pčela? Pa imamo jako mnogo posla u pčelarstvu, obzirom da imamo puno košnica. Moja porodica i ja radimo sa oko 260 košnica, ćerka i supruga moja i ja. A i brat mi ima, tu gori malo dalje, pčelnjak oko 180 košnica, a ovdje je mojih postavljenih oko 120 košnica. Osim toga imamo i dva pčelnjaka, jedan na Crnečkom kanalu, jedan tu na kraj sela, tako da ukupno preko radimo 600, oko 590. Brat ima oko još na dva mjesta svoje pčele, on ima oko 370 košnica i ja sa suprugom i ćerkom radimo oko 260, znači oko 630 košnica imamo ukupno. I to sve su košnice koje sam ja izumio još davno, nekih 2001. godine sam uradio prijavu patenta, a par godina pre toga sam isprobao. One su se pokazale kao daleko rentabilnije i bolje, lakše za rad, jednostavnije za rad, a pčelama prihvatljivije za život. I sa tim košnicama se uz mnogo manje radnih zahvata postižu daleko bolji rezultati. Pčelinje zajednice se brže razvijaju u tim košnicama sa novom konstrukcijom i sa ukrštenim ramovima, a osim toga mnogo je manje radnih zahvata kod pčela i lakše i jednostavnije raditi zato što su nastavci i ostali sastavni dijelovi lakši za rad. Da. To su ove košnice koje mi ovdje vidimo? Jeste, to su sve košnice Rodna Voja i Eko Voja i kombinacija Rodne Voje i Eko Voje. I isto tako i kod brata su isto sve te košnice. I kod nas u Novom Miloševu imamo oko 1700-1800 košnica rodnih voja. 2/3 pčelara već kad oni krenu na mene, da se sklanjam ili da ih pustim? Pustite ih, ne bojte se, ne bi trebalo da nas diraju. I one sad mogu da dođu radi znoja i tako malo da dođu radi soli na nas. A kažete mi ta tri tipa košnica što ste rekli da imate, po čemu se razlikuju? Pa oni se razlikuju po način rada sa njima. I jedan i drugi tip su i kombinacija te dve vrste košnica su jednostavne i lake za rad u odnosu na ove američke košnice sa kojim se do sada pčelarilo. Kod nas to je uglavnom političkim putem se širile te košnice u proteklom periodu, zato što u to vreme je bilo popularno da se šire američke košnice i zbog nekog uticaja politike iz 50 i neke godine. Tada su naši drugovi koji su vodili tada u to vreme državu preporučivali te američke košnice, mada smo pre Drugog svjetskog rata na kongresu u Osijeku, gdje smo imali pčelarski kongres, donesena je odluka da se radi, da je najpovoljnija 11-ramna košnica koju su nazvali kongresovka i da je ona daleko prihvatljivija za rad i za pčelinje zajednice od košnica Langsrutovih i Dadenblattovih sa kojim se do tada radilo. Zapravo ove su bile bolje u odnosu na američke košnice. Međutim, zbog uticaja politike poslije su se ove dve košnice raširile, a ništa iz vremena pre Drugog svjetskog rata, iz vremena kraljevine nije bilo popularno da se širi. Tako da je to došlo do malih problema, zapravo i štete koje naše pčelarstvo je pretrpilo, a onda posle sasvim slučajno sam ja setio se da bi moglo da se pomogne pčelinjim zajednicama da bolje prezime bez pogača, bez uticaja čovjeka tokom zime, bez dodatnih radova, da se pčelama omogući sigurnije zimovanje, da pčelinja zajednica može sa lakoćom da se kreće kroz košnicu, da ima povoljniji raspored hrane u košnici i sa tim košnicama pčelama se omogućava
da lakše izblokiraju pčelinje zajednice, lakše izblokiraju matice i da se stvori struktura pčelinje zajednice koja omogućava bolje iskorištenje pčelinjih paša i dolazimo do većih količina meda i drugih pčelinjih proizvoda. Pa kad ste namestili prvu? Pa tu nedaleko na Pajićevom salašu preko mosta 1998. godine sam pustio u promet prvu košnicu rodna voja. Da bi... Godinu dana pre bombardovanja? Da, godinu dana pre 99. pre bombardovanja NATO pakta i poslije sam, kad sam imao već 18 košnica, 2000. godine sam imao 18 košnica rodnih voja i tada sam rešio da uradim prijavu patenta i 26. marta 2001. godine uradio sam prvu prijavu patenta sa košnicama rodna voja, a godinu dana posle toga negde sljedeće, zapravo mislim da je u istoj godini sam prijavio u Evropskom patentnom zavodu, a godinu dana nakon toga u Internacionalnom birou u Ženevi uradio sam međunarodnu prijavu patenta. U to vreme je to jako mnogo koštalo, ali to je bio jedini uslov da pokažemo svetu da imamo nešto što je najsavršenije i prilagođeno našoj rasi pčela, a ne italijanskoj rasi pčela za koju bi odgovarale te američke košnice sa kojim se pčelarilo na našem području. Pošto sam ja alergičan na pčele, mi smo se sad prebacili u kafanu kod gospodina Milana Rakića, ovo je vaš restoran, gde ste nas pozvali. Pa imam prvo pitanje, jako mi je važno. Jel postoji lek za nas koji smo alergični na pčele? Da, postoje lekovi za alergiju. To su sasvim obični tretmani, obične tablete. Ima i neki ApiPen, ima Pressing, ima Nixar. I sa tim lekovima može da se ublaži, a u slučaju afilaktičkog šoka ili većih problema radi uboda bilo pčela ili drugih insekata, najbezbednije je što pre obratiti se kod doktora jer oni su za to stručni i oni to najbolje reše. A mi radi preventive možemo uzeti i radi pomoći najpre uzeti, pčelari bi trebali da imaju kod sebe Nixar ili Pressing tablete u slučaju da se desi da ubode nekoga pčela koji je alergičan i da bi mu se pomoglo dok ne dođe do doma zdravlja. A kažite mi sad, pošto ima nade za nas koji smo alergični na pčele, ja kad bi sad htio da počnem tim da se bavim, šta biste vi meni posavjetovali? Koji bi bili moji prvi koraci? Vrlo je nezgodno preporučiti nekom ko je alergičan da mu to bude posao ili hobi čak. Jer pčele su korisni insekti, od velike su ogromne koristi za oprašivanje biljaka, ali i za prinose meda, ali bez obzira na sve to, to je zanimanje koje je isključivo predviđeno i za ljude koji nisu alergični na ubode i na te insekte. Dobro, a kad ne bi bio alergičan? Pa kad ne bi bili alergični, onda bi bilo sasvim normalno da se bavite sa tim. A kako bi nekog sad uputili u taj posao? Pa jednostavno, najpre treba da se upozna sa životom pčela, sa biologijom pčela. O biologiji pčela piše uglavnom u svim knjigama, ima da se po nešto pročita, a postoje forumi pčelarske grupe. Ja sam jedan od domaćina jedne pčelarske grupe, zapravo jednog pčelarskog foruma Košnice voja, na kome ima toliko napisanog materijala koliko ne može da stane u 100 knjiga. Tako da bih svima preporučio da uđu na forum Košnice voja, tamo je potpuno besplatno, da se dođe, da se registruje, da nam bude naš član, da uči o životu pčela, o pčelinjim zajednicama. Imamo stotina i stotina stručnih tema gde postoje najbolji putokazi na koji način početi sa pčelama, na koji način pomoći pčelinjoj zajednici, na koji način uraditi neke poslove i tu se može praktično postati od početnika doći do nivoa profesionalca.
Da. Kako ste rekli da se zove forum? To je forum Košnice voja. Košnice voja. A da se vratimo na te košnice voja što ste konstruisali. To koliko sam ja shvatio, to je bio velik posao i velik trud uložen u celu tu priču. Je zaživjela proizvodnja tih košnica? Proizvodnja je bila početa pod mojom kontrolom jedan kraći period, posle toga ljudi su počeli sami da prave te košnice, a ja nisam neko ko bi ograničavao ljude u napretku i obzirom da mi veoma mali broj ljudi je bio spreman da plati autorska prava, ja sam odlučio da poklonim sva ta znanja i svu tu tehniku rada besplatno pčelarima, tako da sam našim pčelarima u Republici Srbiji, Republici Srpskoj, pa i Ruskoj federaciji, obzirom da smo mi veliki dužnici našoj braći Rusima, zahvaljujući kojima smo i danas živi, dozvolio da se koriste ti moji pronalasci bez ikakve nadoknade, tako da sada mogu svi u posljednjih 7-8 godina, od kada sam to odobrio, mogu svi da naprave koliko god kome treba košnica rodnih voja, eko voja ili prelaznih nastavaka izuma koje sam ja zaštitio patentima i mogu da koriste i uvijek mogu da mi se jave za bilo kakvu stručnu pomoć, a na forumu Košnice voja ima toliko toga opisanog da mogu sve da pročitaju. Da, kažete mi, osim te košnice voja, rekli ste da ste patentirali još nešto? Da, osim košnica rodna voja, patentirao sam i košnice eko voja, to su košnice za 7 nastavaka, za ekološko pčelarenje, za proizvodnju meda u saću, gdje je tačno jedan ram nosi 1 kg meda, to je 3,7 decimetara kvadratnog, 3,7 do 3,8 decimetara kvadratnog saća u površini od 1 rama, koji nosi tačno oko 1 do 1,1 kg meda u saću i to je sistem u kome pčele same grade svoje saće, može da se koristi i u konvencionalnoj proizvodnji, a može da se koristi bez satnih osnova sa dodavanjem praznih ramova i gdje pčele same izgrade svoje saće i napune sve svojim medom, tako da imamo čiste ekološke proizvode, med u saću koji je planiran da se fino pakuju ti ramovi i da se plasiraju na tržište. To je jedan sistem, to je eko voja košnica, ona ima 7 nastavaka, ima zapreminu saća veću nego ostale američke i ostale košnice. Isto je 10-ramna kvadratna košnica kvadratnog oblika sa 10 ramova širine, čija je jednaka širina kao i dužina ramova, kao i širina i sa mogućnosti više ukrštanja saća u tim košnicama. To je neverovatan sistem. To je košnica koja je još savremenija i još bolja od rodne voje, mada joj ja nisam dao toliko popularnosti, nisam hteo do sada da je puno reklamiram. To je košnica za buduće vekove, za buduće pčelare, a naše pčelarstvo još nije došlo na taj nivo da iskoristi potencijale rodne voje, a obzirom da su to kompatibilne košnice, eko voja je još lakša za rad, još jednostavnija i to je za neke buduće generacije, za buduće vekove. Važno je da je to sistem prilagođen našoj rasi pčela sa kojim se uz daleko najlakši rad postižu daleko najbolji rezultati. Da. A teo sam da vas pitam, sad možda, mislim ima veze sa temom, ali to me uvek zanimalo, samo pročitam da u slučaju da nestane pčela, da će nestati, da će populacija da izumre. Ma, to je tamo neko rekao, ja se ne bi složio sa tim. U slučaju da nestane... I mi smo baš privatno pričali o tome. Naše rase pčela, mi imamo 1000 vrsta pčela, tako da do oprašivanja bi svakako došlo i bez naše medonosne pčele. Jedino što bi možda nestalo zanimanje pčelar. Pčelar zanimanje je jedno divno zanimanje gdje je čovjek u kontaktu sa prirodom, iskorišćava prirodne potencijale i to može da omogući proizvodnju najkvalitetnijih, najzdravije hrane, jer je med najzdravija moguća hrana i on kao takav svakako da pomaže uopšte ljudskoj populaciji. A druga stvar koju sam htio da vas pitam, isto tako je možda urbana legenda, možda nije, da su prve ostatke meda nalazili u
u grobnicama. piramidama, Da. Pa kažu da taj med, čak i star više hiljada godina, da kad su ga izvadili iz tih ćupova, da je i sada bio odličnog kvaliteta, obzirom da je med ima antibakterijsko dejstvo. Ja verujem da je to sasvim normalno, da on na toj nekoj prirodnoj temperaturi u tim podzemnim grobnicama, daleko ispod površine zemlje, da on može ostati više vekova i više hiljada godina potpuno bez promjene svoje hemijske neke važnije strukture. Treća stvar koju sam htio da vas pitam, pre nego što sam ja došao do vas, da se malo pripremim, sam isto listao tu pčelama. Pa sam pročitao za problem da pčele masovno napuštaju svoje stanište u te košnice, da pčelari nailaze na prazne kućice. To može da bude samo usled uzroka nekih bolesti. Inače, pčelja zajednica bi mogla da živi čak i bez čoveka u prirodi i ja mislim da je čovek osnovni pokretač svih zbog svog neznanja i nedovoljnog poznavanja života pčela i prirodnog života pčela u prirodi i u prirodnim uslovima. On je uzročnik i širenja varoje i širenja ostalih bolesti, kao i želja za većom ekonomskom zaradom pa i veći broj košnica po jednom kvadratnom kilometru zastupljeni. Kada bi u prirodi pčele živile same, bez čoveka, one bi sasvim mogle da se bore protiv svih bolesti, obzirom da su one jako vredne i pčelinja zajednica nama može da bude nešto po čemu možemo da učimo o životu u prirodi. One bi bile u stanju da prežive čak i ledena doba od nekoliko godina bez prekida, a da ne kažemo da su u stanju da savladaju sve te bolesti. Sve bolesti koje se dešavaju danas kod pčela, uzročnici su ljudi i nedovoljno razumevanje potreba života pčelinje zajednice. Imam još dva pitanja vezano za to. Spomenuli ste to ledeno doba. Ja sam isto pročitao da su pčele nadživele dinosauruse, da su pčele preživele ledeno doba, a da dinosaurusi nisu. I su te pčele iz tog ledenog doba bile u ovakvoj formi, ovako su izgledale? Potpuno iste. One se nisu menjale milionima godina, niti njihov način rada nije menjan. Pčela i sada sakupi u toku samo jedne sezone toliko meda koliko može da preživi 5-6 godina bez dodatne sakupljanja, dodatne hrane. Malo bi bilo možda problematično, ali one imaju takvu građu da može da izdrži da tek samo jednom godišnje, samo jedan mesec joj je dovoljan, bi bio dovoljan, da može da ide na pročisni izlet, da oslobodi pritisak u crevima, jer njena konstrukcija i njena fiziologija može da izdrži i 10-11 meseci, da uopšte ne izlazi napolje iz košnice. A koliko sakupe hrane, obzirom da su one jako štedljive u hrani, formiraju neko pčelinje klube i na minus 20 i minus 30 stepeni troše tek samo oko 600 do 700 grama hrane mesečno i to najjače pčelinje zajednice. Tako da pčela u takvim uslovima čak za 10 meseci bez izlaska napolje ne bi potrošila više od 6 do 7 kg meda, a može da lageruje u svom staništu, da donese za nekih samo 10 do 15 dana, za 2 nedelje ona može doneti čak i 50 kg meda, što bi joj bilo sasvim dovoljno za 7-8 godina života u takvim uslovima. I zadnja stvar, što se tiče sada ovih tema koje bi sve zanimalo, spomenuli ste da je čovek uzročnik većine bolesti zbog veće zarade. Koliko je ovaj posao zaista isplativ? Da li je ovo uopšte isplativo ili je to samo jedna strast i ljubav? Kako, da li je... Da li je pčelarstvo u Srbiji? Pčelarstvo u Srbiji? Da li je to ekonomski opravdano? Pčelarstvo u Srbiji je ekonomski opravdano, mada mi imamo jedan veliki problem zbog nedovoljnog uticaja na našu decu. Mi nismo stvorili potrošače meda. U našoj zemlji se jako malo koristi med,
A upravo zbog loših navika i obzirom da nas roditelji nisu učili da koristimo med, da nismo koristili u školama, naravno da je tu nedostatak u obrazovanju i naši, nažalost, zakoni ne dozvoljavaju danas da pčelarske organizacije i pčelari mogu da poklone u školama deci med, da bi stvorili neke buduće generacije potrošača. I te buduće generacije, da je recimo pre 20 i 30 godina da smo mi razmišljali o tome da stvorimo generaciju potrošača meda, da svako dete u toku užine u školi dobije po kaščicu meda, oni bi se radovali i sljedećem danu kaščici meda i sljedećem mjesecu i stvorili bi tokom više godina školovanja decu koja bi navikla da koriste med i mi bi stvorili generacije i generacije, nove generacije potrošača meda i u takvim uslovima med bi bio tražen i mi ne bi imali čak ni dovoljno meda za naše potrebe sa ovakvom proizvodnjom. Međutim, obzirom da je potrošnja meda jako mala, skoro beznačajna, mi stvaramo viškove meda, onda zbog raznih političkih uticaja, ratova u okruženju i tako, nismo u prilici da plasiramo naš med u Evropsku uniju i u zemlje gdje je tamo med tražen, a tamo smo opet ograničeni njihovim zakonima i zbog toga imamo velike količine meda koje su neprodane i to otkupljivači koriste, koriste i spuštaju cene, iako meda nema u gradovima ispod 1000 dinara, mi imamo situaciju da je med u otkupu 2 evra ili nešto ispod 2 evra, tako da je to beznačajno i pčelari su sa te strane ugroženi i nisu zaštićeni od strane države, od strane ministarstava, pokrajine i tako.